Ni werigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni juitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwa Dorcas Wakaria gatwambirie. Thirikari cia kaunti ni kwerigirwa kwamukagira shiringi bilioni 128 kuma kiri treasury runguro mubango jumweru jogaibwa kigina nyuma ya Rais Ruto gwikira kirore gutwika watho County Allocation of Revenue Bill ya 2026. Abonande bogekira latirine thirikari cia makaunti kiri mutumire Jwambecha muritirene Jwanguge kiri mirandi ya witina mbere runguro wa thububu bweru county kamukagira bilioni 128 kira ni umwe na gicunje kia 29 kia watho buria bwiriga gwikwabwa mwaka jwa kigina jwa 2022-2023 kigina giki ni gikingi nkurukia mendekithia ja kiwatho ati county ibatere kwamukagira gicunje kia 15 kirigana. Morning, Your Excellency. Permit me with your kind permission to present for your assent the County Allocation of Revenue Bill, Senate Bills number 10 of 2026. This is a bill that was introduced in the Senate by the Senator from Mandera County, Chairman of the Finance and Budget Committee of the Senate, Senator Ibrahim Ali Roba. Pursuant to Article 218 Constitution. The bill sets out in a schedule. Your Excellency, the bill also sets out budget ceilings for the current expenditure. Your Excellency, sir, I now invite you to hand over the copies of the Act to His Excellency the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, Honorable Solicitor General for publication into law. CS utungata mwingi Geoffrey Ruko na teterete miari yawe ya Mount Kenya East kwathukana na Mount Kenya West akinyiri ati ogishigo kiri na kioto gia kunenkanira mirungamo yao gisiasa akiaria kanisene ya AIPCK Gitwamba gishigo bunge gia Gatundu North County ya Kiambu. Ruko noretie omugongo juetie kiria kiri kiao kuma kiri thirikari aruga Rais Ruto na iritanirite kunenkanira mirandi ya witina mbere ntere chonde cha Kenya kinya iria chedrite itejanirite kuma gatene. Imagine sisi ambao tuliingia kwa msitu pamoja na General Kimandi tukiwa kitu moja, tukakaa miaka 63 ili tungonjee mmoja wetu akona ile ingine ambaye anjui kuongea Kikuyu vizuri akuwe katika ofisi ya rais kama naibu wa rais. Sasa wakati hiyo ndio wakati Mkikuyu wa Murang'a, Mkikuyu wa Kiambu, Mkikuyu wa Nyeri anaongea na sauti kubwa akisema hii serikali ni mbaya, inaonea jamii ya Mount Kenya. Serikali ya Kenya ya Mheshimiwa William Ruto haionei mtu yoyote ama jamii ya Mount Kenya. Sasa nimesikia watu wengi, viongozi wengi wa Kiambu, viongozi wa Nyeri, viongozi wa Murang'a wanasimama wanasema Waziri Ruko anachukia Wakikuyu zaidi kwa yale matamushi ambayo anasema. Mimi hakuna Mkikuyu yoyote nachukia. Mimi naomba tuangalie maneno. Tunasemanga vile tuchinje na kisu ambayo hapa mnasemanga namna hiyo iko sharp, ile ambayo najua ukata vizuri. Tusinje tukachanganywa kidogo na wale ambao wanaweka mambo ya kuchanganya jamii ya Mlima Kenya ati ili wote watoke katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Kuongea lugha ya Kikuyu ama niongea lugha ya Kimbere ama ya Kimeru ama ile ingine ambayo tunaongea pamoja tunasikizana, hiyo sio sababu ya mimi ni kupigia kura. Yule ambaye unapaswa kupigia kura ama yule rafiki yako ni yule ambaye anakufaa wakati ya dhiki.
Mbunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Ngugi Mwindu norite thirikari ya kaunti kuthondeka gituo gya gwikaga matunda na kinya maketha jangi nikenda kunyia makarika jari migutonyaga hasara nyuma ya maketha. Mwindu ariuga kiwango gikinene kia matunda na into ta nyani biria bichiaragwa Tharaka Nithi ni biuraga nonto bakwaga kiwanda gya kugita value addition. Ariuga bugatetheria arimi guchiukirio turone guchiandika na kinya gukirio rimita uria Martin Mugambi agutariria. Wirigiro bojero wende ikiri arimi na nkinyari biashara ba matunda ndeni ya sub-county ya Muthambi gicigo mbunge kia Maraam. Mbunge Susan Ngogwa Mwindu ataranetie burai wa ndabi ya kuongera bei na nkinya baita akiri matunda bibateri kuruthwa ndeni ya kaunti ino. Ukathongera supermarket cietu munde ukathiwethere into bibanga bangi twaitha juice ya mababae into biomithie bia mababae wana mababae maithe kurinto makurutha na makarutha kinya irio kira tukwaga ti ugento gwetu Tharaka Nithi kwaga variation ya into bietu so mababae mama turi ne kurwa baba tombanirie munde lazima tucoke tukarende guruka ire turiere na tatomba kurutha mababae mama tuka makuongera value tukarutha ga factory tutikore kinya gento kenene ga factory kidoka nyomba kanini imbiegire tugatona mwendanto factory ekathiaga mababae mama. Mwindu augite juice ya matunda ni eri goro kiri matunda noyo nu muoroto wake akaja kuona giti kio ngavana akiugaga wana atongoria barabari wathanini kiri county babateri kwegwa bari na muchoro toyo banga tukarutha juice ya mababae tukarutha kira gintu tukama kama wana mtore agemde urakinya kababae kanini robe babae rure na murio so ikorutha gura kinya korutha kula tukarutha kinya fridge ya kuiga into bietu biatika kugeta gata kuthukaga so murungu antethie no tubange kinya na gubu akiretwe tuiturure membi kura ogo tubange no biga karagagu bibi tukathagira factory ya gurubu ko makauka bibuka bukaendelea kwenda kwe kana turuze guto market gutweke wana mtu akorokete na kumenya karondi ga kuthi bantu ariko agore into biake kana tibu ye kundi kindogo turuze juice cieto na no ntotie bantu angenkona aibangite boega mantuma fruits and mababae mono imethero na muthambi mama maretete gikeno kiri aringi biashara na nkinya arimi ba matunda ndeni ya sub-county no kurunku thoba gunikite na miaburi ya gukunikira matunda kumania na riua ateri na nkinya mbura mbari cia mitheru ndaririkana munde baba ire akwa rete yakane kondofia ndenderia customer kondofia Dekinya nara Nairobi de kaoma no ntoire ringa irioga ende kuma munde ote baba ire kaoma ote kondofia ire kaoma ma customer maraba ukare iba baeto gurara no ntotinto ikaja irioga to ito makaire manda munga yalo kola ala omuladima Susan nga yalo omuladima amuongelele muno makiria no nto ekondofia rira lingwa ne liwa kali omaga baba ikali omaga likagalola rangi na likadoka buruka lelo lagoto mbakolerea kwogugwe Susan we ona no atutetie twamunenganiria njala niziangai toke murula ngai no amudurete kiri potrandeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraam mbitagwa Martin Mugambi. Onde ana betite na mbere na rutha rukwirwa midterm achiari ni bakorwa bethagirwe muno bakiraithiria mitugo ya nabao na muno kagita karia bagutumira thimu akiaria na andiki banteto Bishop Harrison Mweti wa meathene sino daugite kinya gutwika thimu ni gintu kia bata ikeja gutumira buthu kuyomba kureto gwatikireana ni mearie gwatimbaru ni bamo ba achiari na kinya arimu baria bonenie kurega kunganirwa kwao ni uria ana barekeretwe gutumira thimu. John Thiga na tumenyithia gita karito baingi bari megie no ntu barutha rukubura midterm ende ciari bauritu tigira iba kumenyera na baona kureithira na tabakurutha na mono mantoni megenie na thimu na roko onekana thimu nitemete na baingi baethira mantoni matari mega na bethungire mantoni mathuku na reini ndeto kuringana na Bishop Harrison Mweti wa Synod ya Meathene kurikania aciari muno egitare ana bamwe barenja na bangi bagetanja kiumia giki twenda kubera muno ibwega kumenyaga ana bao imbi bagutega no ntunthiguru ni kurite na gukura gukunene muno na itukumba gwa access thimu muno thimu ni yete gintu kimwe igikiega indi gintu rimwe gikwangaratania kinyana betu na te anake kinyanto bena kirira iba kwangaratanu ithimu no ntuba manto jaria jakwithirwa jaiku ana betu ba access manto jau iya gutuma bangaratana
na bagatonya inya mantone jatiagirite kwa itukuromba aciari tafadhali kiri ana betu menyage nimbi bakwasesi thimune iria tukubanenkera. It's our request kinya tutore aciari tugatigera aritani yake ngugi aritani batiomba ana bonka muritani kago tutetheria kinya muciari najukia kanya kawe. Mĩario ĩno ya Bishop Alexander Ndeweto mbaru iba mabari mwamwe na aciari bakiuria aciari gutigira iba kuthi na mbere na kumenyagira na baoria bari meji na kubeya mataro kenda mantu maingi mama kuyura majukuru matari mega marito makomba kwigwa magichenjia. Tukuromba aciari na bena bomicie ni kwithiritwo kwina challenge nene muno nontu wa discipline yana itukuromba aciari bakaraga nthi na nabo bakabaritana na ningi still ana mwanga thaini bakwenda attention ye nyingi muno aciari bena bioria bibingi muno bakwithirwa bena bio batikuona wakuria na turi arimu ni tuonete ri tukubabithiria guidance and counseling bakiuragia bioria bibingi muno tukona they are not close to their parents kwa hiyo tukuromba aciari bakarenthi na nabao na babaritane na muno bakabera mante ya thimu bakona nimbi nonto ne bakwenda thimu bamitumire lakini muciari ni supervisor akona nimbi mwana akona thimune nekinya daiba ana bambureki for a short mid term ya aciari baita nabo bwega bamenyere nonto tuwirigirite aciari riu bana bo muci babaritane za tabieja nikenda baichoka skuru bethere batina untura bara kopi na uome butiwitaniria na seria cha skuru kena bathoma bwega rira na bautio na njare ne cia thimu icio bopeni muno kilimantira batibati kuthithia ata stage no ntu batamachua bakinya lebone ya kwithia bare aciari so ibati ku control wa muno ne aciari bakona batita beyond araba bati ukinya nikenda batekathuki maisha yo baithira ita bakuthoma mantira bati kwithira ya kiribo na batakura batakinya that age. Kiripotera ndo cha weru kumantere chatiania mbetawa John Thiga. Akariba kama joria ni batariritie kurega kunganirwa kwao ni wagiwete na mbere na muno kugwagwa kithomo na wagiba mashibitari. Akariba riuga wagiba cukuru akue ne butumite ana bao bagetaga ngendo indaja guchwa kithomo onto boikagira na bao gwatine. Aciari bariuga batumagira kagita gakaingi muno kuringiria na bao gweta cukuru onto butumaga bakaga kanya gakurita nguge yao gwikorio turone. Bariuga kinyarire akuri na mwaji ethagirwa ari gwatine nonto gute cibitari akue tauria mwandikinde twetu makena mbabwa gutarire. Kariba kama joria ne bagutariria thina nkutho iria bagukurukira nonto bawagi wa cukuru hakue bakiuga na bari ngendo indaja bagigakinya cukuru iria yakue challenge yatu ni ona mono icukuru nonto kuma kama joria rwana rwa iria kama joria ga ruthia kilomita 8 ria ruthiete kubimbo icukuru na cukuru wije thaira ana bakuri bakinye bari mabathi yo tugo bakirikana kinya na nyamu kokore thina ya guku itwana twetu kuthia macukuru kuraya na kana na acari ne thiete kura kwanja nonto atuika thaino endetio ona kuma gwa erete mwana gacioni kauka mwira kathanga chini rata tugatobora ariuga ire ari akui ampuku primary ni abingirwe nyume ajiari kuremwa kuri baharimo cukuru karaga ikakuraga kakagwa kagwatere tumuchomba athiria mieri irugite athi aciari nonto bwerie no bwanchobi pare mukuria na batare agano angiri na ibathomagiraga ugu kwathi kwagea mwathu aciari baga mbeca cia kuria aciari arimo nonto twari arimo no ka ana bachenja bamwe bathi gacheoni babange bathi kathangashini babange bathi gatiriko ne bagutariria na baba nini kuremerwa ni ngendo ino indaje jia kuthi cukuru ajiari bakirasimika kubaira rukiri na kubagira okiogoro gukwendegwa na kurubare metu kugia na rwana nonto tanio arantwire kana gakwa ria kari kanini kwenda na mugongo nkathinka ire kathangachini ngachoka nkaya ngekinya moye mburi sikwenda kuma nkwendo taro ye ntuwe kathire karieta ogu bagutariria nkinya wagi wa cibitari akue ontorio kubathangikia na wirigiro wao ni atongoria bao bagisiasa na atongoria ba kithomo kubatethereria kenda bauma thinani ino na gato tiendagwa wanapamire chiongo ibwarome bathire mono chobini wewe twachiarie twana gato tire nwa cibitari are kana re tie cibitari na marieme mainge togeya tutakomenyerera cibitari to chereru kuthi tukaruthata kwa guba iba tukegerie tone cibitari
Tomunta ona chinda no chepamire kana kakathinwangire nditu bwana. Arafu nyagate gatega ntule no kare tige tutachibitare. Etie maendeleo no amareko wanatona tinge na lokalo tirija chibitare no nturutio na abantu akuthi no ntu bakuragia. Tomi nkaberi bachoke mathwanya kire cukuru ya Mpuku primary. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Nindaikia 17 kichia gituka nyuma ya 7 cia muthenya mutegeri ni bwega no tubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cia tuka umagaruka mutambone tucokere na nteto nkoroki. June hadi 19th July, kila kitu inazangoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today, only on Go TV. Mutamani yoka yothire, otweta kembeche tena baita tiambi, na oteko chenjia. Botwaja gaira bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bubwega wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngacianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana na ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Bwajathatu tigira nguku ciaku ni ikona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Pia wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje? Chakula ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV.
Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Bwega mutegeri wa RTV no ntubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera nja ya mwekuru na rietwa Kendi uria uri na mbaju ya mathuganio kuma Kailo Thawa ndini ya Muthara gicigo bunge gya Tigania East ni bamukirite utethio kuma kiri thuranira Kathiai na aria bakiri nyumba na kinya kwewa bia kuria agitieni ukau ana banjeje ni banenkeri utethio botungata bogima bwa mwiri no ntuni bethirite baithukiri ni nungu onto bo bagweretie amona aturi bagikatha foundation eje na kuria antu bangi boendi bobwega uchumiria gutetheria tauria John Thiga gutariria Yomwe wa mwekuru na rietwa Kendi kuma ntura ya Kailo Thawa ya Muthara gicigo bunge Tigania East na barabethiritwe bari na thina ta nthinjo na thokana na bamuyoyo baumbite kwigua bakiriwa Indhua mwanka bakamuka indere muthiba baumbite kwigua bakiona tethio kuma gi foundation ya thuranira Kathiai Foundation na era ni omwe wa baraba kumereria matagite KMC wondi ya Muthara no thuranira Kathiai na araumbite kwigua akiambire kubakira nyomba na gakinya kubairira bia kuria kenda bagetetha tethia rwathe no batu bonene muno akwenda uteithio wa Well Wishers na through na Kathiai Foundation na mbitha ndi CEO tambitha ndi na andu bara batetherakia ya mweshimo to inwe MCA wa kuma Narok Town mweshimo Douglas Maskonde no mwe baraba support my foundation so rwari tu foundation kire family ya Kendi to amitethia to batera bia korea barabo mbika korea ndene ya the next 5 months itanda matiresi na mandaktari nabo tokoya nabo nora twa signing ya kule lana ba kenda bombo zokandia fyo na vile ngika era foundation kire nyumba to aka ya 2 bedroom kenda anabo batana bomba kwa nira nyumba wa monaina kenda family bombo karabo boya na ndina mamba next term kwanjira mwiri kenda na barabara bego batafyo boboya tokombo baikia skuru so nkoromba anto bombe Uraitha oroa 1 term 2 term oroa kiama kiga na kira kingi yochwe kitherimo kire family ya Kendi na Tigendi yake nuntu aturi bakuma nture no Kailo Thawa batombite kwigua bakithankena cio bakiromba tongeria na kakinya ntu bawendi bwao kobe gintu tagiki ibo ya itocokia nkatho no tubakathia ingo iraritite ndene ya community itocio na tiga kinya babu bokwirwa ingo itekia kathia inu entu kwira kinya ebwira abo mutethia na kura ingo itekia omwe wetu wakwiya watie kura imaendeleo twatithia kwe mutongoria wa kwirigirwa ndene muongo bado itokorerwa ntu boburu kabisa ndene community that thuranira apewe kura sote na thuranira I'm very sure my prophecy ikuatere ithandu kuri aku irio ria kwoni itokwendete na no ntubangu enjero kuruta itokwenda mutongoria burona mathithio na ketha thuranira kae na mbeje che thirikari burabara baikuo ba thirikari ne iundi mandumbe ta than this atere thura ngwira rutete ingocokia nkatho pio no kwendera na kitharimo kia muciari utharimwe no endelee no torikanirie no thuranire o thuranira moche yoyo kilukirite thina nyinge na kinya bia kuria bationa wo ibo ya no ntobo bithio nthe wakamata na we yabio na ntobo sundia na kinya alaike woro bo sundia bira we yabio baba twina atongoria baba ingi muno lakini yaimantu very unnoticed kibo iti shughuli maana ya kwithira wera itine kirao kiria aboya ende itochokia nkatho muno na arakathia ikagitani wakwe na iromba riri kiriba mo ba siasa baraba kutumira issue ya Kendi kenda kongeni kisiasa political mileage otoona nya political mileage I think bombi ona kinya kirumi kana kinya political mileage kaenama so katutethie Kendi na njira ya haki na ya ukweli so andu batumirishe na siasa inkuba kwa na siasa boja ngithembia mitandaone miki chua mbete woza ngitha mutandaone chikunya ndene family
kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia tigania mbetawa John Thiga. Na naru akire kuria mwana mutaaramu na kwariria Nchomete kuthira kireana banini na kwariria makarika ja mwana kwa John Nchoma muciari akethirwo akimwandawa na thineji te kuthira na kugwetana ndene gukonia thineji kireana banini. Katware manto ja Nchoma ite kuthira kana kironi kihoma ketha mwana okwe na Nchoma etithira omwanda wa cia Nchoma ite kuigwa chithira kwena gitu kimwe omba gukara wejaga mwana ndawa cia Nchoma na ate kugwa ukakara umuchenjeria ndawa cia Nchoma aranyuite je ukamuchenjeria ingi omuchogia gisetrizing omwa piriton na riu mwana ukomba kugena gintu gitawa sinusitis kwendo gitawa sinusitis kana gintu gitawa sinuses kwena sinuses ira chitha china haja kwi sinuses chitha chia haja kwi sinuses chitha china haja na ndi kana gintu gitawa adenoid hypertrophy ikuthora mwana oku no karena thina ekuthora akimba tunyamu twetha twenyuro na haja na twe nyume nyuro kabisa ngandene icho twita adenoid hypertrophy na ndi mwana ethano karaigi aganchomete kuthira wike cibitari nete amurikwe nete ategerwe nuntu gitu kingi no ithara inya rimo mwana no uthugani inya kena kinyama tu twitawa adenoid tunene i neke ya kutha mwana kinya mwana itiume nayo na kuimba na ndi gintu giguke kansa ekaimba ndene na ndi twakaratu kiuga Nchome kawaida ko please ndingi na reko ja kuona mwana kwena Nchomete kuthira bangi ukethera Nchomete witika gikumuingani na kingi mwana akakara na Nchoma yuja kuingana una ate gwita mamira na ugitureta ra thine matu mwana akameja kugia thine matu na kugia Nchoma itegwitika ichumuingania ukethera thine mwe mwana akaraigi akathine matu bangi ukethera mwana na thina yu utuko ati kumba kumama kibabuka kaumbuthuka gokira karunga magitandene bangi agakaraigi thithe ya snoring agasno tingi mwana mami gatika tora karunga kumbuthuka uri mwije karumo igintu aya bangi ukethera mwana no ikaragita mauji agita mauji na ndi mwike daktari kenda komba gugutegera mwana u ne bomba kuringa inyambi chaitwa postnatal x-ray wiringa wa nyumenyuru ikaringwa kiona ne yanara nyumenyuru ukariate na iyo na nditona nyamuru chetha chingene ukona gwatuma daktari o ENT na wetaga wikia thieta mwana etaga itonyamuru riu no ketha mwana ukuna akarire bwega bangi na bokethera mwana ura ukarainga na inyuru wa ingorota aba performa abo thugunya class ine batumba gukura bwega batumba kuthapena kunogoka gukwega nuntu kethera mwana ria ringi mathajara batere kuthwa mami izo akungangana na gustruggle wikia miruki na ndiru nene kwara iro baigagua bwega na iro rino ndi abatete kuthwa class ine igitara na ndi bakuthoma ukethera mwana ora na ndi igitara riu na ndi abatete kuthwa concentrate class ine ire igirwa bwega na rigwa we kumama riu na ndi akaraithinka most of the time akaraithinka muthenya no tutuko atirethire twena adequate sleep atirari na adequate rest yani atanogokete bwega na atari na toro njege kumama kuna ndi ukethera muthenya rira kuigwa bwega irona rakuwa mwiri na ndi no jono okere ujo kamama na mwana ora kurukura ni to bibi muno class ine ukethera mwana kuna ndi arita kinditirorieta performance ya skuru konete kuthongoma nuntu bwa thina iu ko thina iu chikashughulikora mapema kinya tomba gutetheria na betu bakomba kuthwa by perform bwega skuru na bakethera kuthwa inya development ya mukurire jwao chwe excellent kana aikora bwega ora kwagirite nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no ntumba kwithirwo gwatanirite na unikire nteto cietu cia thaa mugwanja kwendera kagita gaka thongi itana mbere kuthingatira mibango yonthe ya Weru TV juria mubango jerejo kwijirite nyuma ya kagita gatikuraja jwa katiba ka Gen Z oni mbitagwa Dorcas Wakari.